Namhlanje sizofunda about factorizing and distributive property. Lapha-ke imibuzo wethu uthi find the greatest common factor of these monomial. Usho ukuthi kumele sithole ama-common factors amakhulu akhona ukungena kula monomial laba siphe wona amathathu. Lapha sino-10 CD squared, sibuye futhi sibe no-5 CD, siphinde futhi sibe no-25 c to the power 3 d squared. Manje into kumele siyenze ukuthi kumele sithole ama-facts amakhulu azongena kuzo zonke kulama terms abasinike wona lawa monomials lawa. Kule nombolo esiphiwe kumele nje sithole ama-prime factors ka-10. Siqala laphana phezulu, ngiqala ngenombolo. Kumele ngithole ama-prime factors ka-10 azoba common kuwo mathathu lama monomial lawa. Ama-prime factors ka-10 bese-ke kulama variables la amabili-ke kumele ngiwayenze ukuthi abe in a simplest form. 10 ama-prime factors ka-10 kuzoba ngu-2 no-5 nje, kulula nje lokho. Sibona 2 no-5 yiwo-ke the highest or the greatest common factors ka-10 kuzoba 2 no-5. Bese u-C uyedwa sizombhala njengoba anjalo. U-D singamqhaqha nje kube abo-D ababili ngoba siyazi abo-D ababili uma ngomunye u-D uzokunika u-D squared. Le monomial lokuqala le sesiyenze yaba ngendlela nje elula, siqaqile senze ukuthi ibe indlela nje elula nje. Akukho okunye ongakwenza uma seyinje. Sibuyele kule engaphansi le abasinike yona 5CD. U5CD nje wasinike yena u5 uyi-prime factor, akukho okunye ongakwenza. No-C uyedwa, ayikho futhi into ongayenza. Seyiku-simplest form. No-D naye ngokunjalo, akukho okunye ongakwenza ukudlula lokhu. Sizovele siyibhale njengoba injalo-ke. Bese siya kule eyesithathu oku-25 c cubed no-D squared. Sothatha u5 simphinde no-5 siyazithola u25 yiyo prime factors la ka-25. U-C sobhala babathathu C, bese siba nabo-D ababili, sithatha u-D times D sizothola u-D squared. Uma seyinje iku-the simplest form, akukho okunye ongakwenza ukudlula lokho. Manje kumele sibuke kulama monomials wethu amathathu sibheke ukuthi iyiphi i-factor enkulu ekhona kuwo wonke lama monomials. Siyabona lana u5 ukhona kule nakule ukhona nakule ukhona. So sizavumelana nabafundi ukuthi u5 no-C, nawu u-C ukhona, nawu omunye u-C ukhona, nawu omunye u-C ukhona. Bese-ke sesiba nobani no-D, D ukhona, at least zonke zinayo u-D oyedwa nalapho futhi ukhona. Kusho ukuthi u-C zonke zino-C at least oyedwa, no-D ongenani zinayo futhi u-D oyedwa zontathu. Manje u-D no-C yiwo-ke ama-common factors wethu esinawo. Manje into esizoyenza-ke ukuze siphendule le mbuzo lezi, kumele sithathe lezi sizidwebelile njengoba funa the greatest common factors yawo mathathu la monomials, or sizobhala lana-ke ukuthi u5 ko-5 uyangena kuzo zonke lezi, kube u-C semthola yonke indawo kanye no-D. Lo 5CD uye lo ophakathi nendawo, akukho okunye ongakwenza ukudlula lokhu. Kusho ukuthi manje uyiyo le mpendulo lena abayifunayo. Siyabonga-ke bafundi, ngiyathemba ukuthi nisithokozele isifundo sethu namhlanje. Sihlangane futhi ngokuzayo.